tshifhinga ndi ya vhuṱanu khou tevhela mafhungo kha Belra News vha tshi khou vhalelwa nga Mulalo Muvhango Mathoma vha thetshelesini matsheloni. Vha tshimiswa tsha Nema Foundation tsha vhathu vha sa pfiho vho Ramba Ṋambi ndi vhudzanyi ra ḽivhona a ḓivhiwa nga Makhadzi na tshigwada tshawe u shela mulenzhe kha zwikwama nyambo dza tswayo. Thambo i khou ḓa nga murahu ha zwe vhathu vha sa pfiho vha ṱahisa mbilaelo malugana Makhadzi kha video ya luṅwe lwa luimbo lwawe lwe a ḓo shumisa tswayo nga nḓila ine vhaholefhali vha ri a i ṱanganedzei. Zwo ralo fhedzi Makhadzi o no ḓi humbela pfarelo kha zwo iteaho. Mudzulatshidulo wa tshiimiswa Vho Ntumeleng Motaung vha ri zwiito zwa Makhadzi zwi khou itea nga tshifhinga tshi si tshone musi shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi kha mafulo a vhathu vha sa pfiho kha uno ṅwedzi. Vha dzangano ḽa vhadededzi SATU vha khou itela khuwelelo Minista wa Muhasho wa Pfunzo dza Fhasi Vho Sifiwe Kharube uri vha litshe mushumo zwi khou tevhela zwe vha kundelwa u dzhenela mushumo wa u sainiwa ha mulayotibe wa pfunzo vha mulayo wa Bela Bill. Mulayotibe wo sainiwa vhege yo fhelaho nga Phuresidennde wa shango Vho Cyril Ramaphosa. Vha SATU vha ri a zwi ṱanganedzei uri minista vha kundelwe u vha hone kha mushumo wa sainiwa ha mulayotibe uyu muswa u vha mulayo. Muṅwaleli wa dzangano ḽa SATU Vho Mugwena Maluleke vha ri vhuḓifari ha minista i tou vha tsumbo ya uri ḽioro ḽa Democratic Alliance ḽi khou kundelwa u lumbama kha zwine muvhuso wa vhuthihi ha lushaka ha vha zwone. Miraḓo ya Phalamennde miṋa ya Afrika Tshipembe yo aniswa u vha miraḓo ya Phalamennde ya Pan African kana PAP nga musumbuluwo. Avho miraḓo ndi Vho Refilwe Mtsweni Tsipani, Vho Ndumiseni Ntuli, Duduzile Zuma Sambutla na Vho Vuyani Phambo. Vho aniswa nga tshifhinga tsha dzulo ḽa komiti dza Phalamennde ḽo farelwaho kha ḽa Midrand vunḓuni ḽa Gauteng. Kha iḽo dzulo ho ambiwavho na nga mafhungo a vhudziki na tsireledzo na tshanduko ya kilima. Vhasedzulusi vha King Abdullah University of Science and Technology kha ḽa Saudi Arabia vho ṱalusa lushaka luswa lwa khovhe ine i vhonala i tshi nga yo sinyuwa tshifhinga tshoṱhe. Iyo khovhe tswuku i no pfi Grumpy Dwarf Goby i wanala lwanzheni lutswuku. Ṱhaluso ya vhasedzulusi yo anḓadzwa kha dzhenala ya Zookeys. A guma ngo rali mafhungo ende vhano vha farela one a uri ya vhuṱanu ri tshi dovha hafhu ra lavhelesa fhungo ḽihulwane. Vha tshimiswa tsha Nema Foundation tsha vhathu vha sa pfiho Vho Ramba Ṋambi ndi vhudzanyi ra ḽivhona a ḓivhiwa nga Makhadzi na tshigwada tshawe u shela mulenzhe kha zwikwamaho nyambo dza tswayo. Maṅwe mafhungo ndi a uri ya vhuṱanu matshelo nga matsheloni. Ndaa. Belran Brands Fast Foods vhengele ḽavho ḽo vha farelaho zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela a vha ḓi vha fhe nyanḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa. Plate ya ṋama ya kholomo ndi 40 randa fhedzi, plate ya magulu nayo ndi nga 40 randa fhedzi, ngeno plate ya vorosi na mukokorosi hu 35 randa fhedzi. Ri dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na kofi ngeno ri tshi deliver kha vha re Thohoyandou. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsina Glass Fit kha ḽa Thohoyandou. Kha vha fonele Masa Mulaudzi kana hu ḓivha ene Mulaudzi zwino zwino 071 430 4461 kana 079 223 3240.